kaisa 12 bosor borei bono sekang kidnap khaika police station ni pai ang tabuk jantar mantar thangi tongo. Pung kam jotono ang norokno taisa lamsogo ani channelo morningo hingke karkaduma kodo thanga aro kaisa murder case ni bagi thangmani ta abon pore ang tabo police station o phaiga sadra police station o oro bu murder case no actually ang tambagi police station o phai hingke kaisa borok bono 4 bosor tabuk jail chobi tonja khata जे accused ni motengke bono hain false case se bono jail chobitono aboni incident sanai kaisa 12 bosor borei bono sekang kidnap khaipai mani pore bono brok ni parents rongno rangsan ka asuk rang ridi nei kintu ab bori ni bupa song to gorib asuk rang rimaya hingke brok tam khaika je a borok rok brokno buthari rika ab bori nota 12 bosor bori no se brok buthari ru je accused ni buma bufa songke sawo जे victim ni bini buma bufa song kodo thangi statement rijak je tabo jelo tongnai bo a crime ji khaije gya nei bo crime ji khaije gya hingke abo illegal yadaba am bagi no accused ni bini buma bufa song phai chono approach kaiga abon bagi no ang police station phai bini record rok naimani ta bo section o khaije kha tamong kha kuni je krei bi brok ni aro kuno paper je krei aboni bagai ang oro police station o phaiga police station o ang thangai documents rok nai khata police station ni pai ang tabuk jantar mantar thangi tongo je aro chini tiprasa brother sister rok brok protest khanani phai hini khnao a jaga thangui tong ta tabuk baje kha 12:49 ang saimia brok no mu da malaya but thangi ne gana ta sika oboke metro station sadra metro station Sari kaham jotono norok joto saimano chini tiprasa takuk bukuk rok delio phaiei greater tripura ni bagi brok protest khaimani ang tini aidrubo ani case tongman bagi ang aidrubo thangi malia karkaduma kodo thangpai khangke ang police station thangpai khangke se ang direct aroni metro nawai ang jantar mantar phayo ang norkono kisa short video phunungnai chini tiprasa rok je jantar mantar protest prok khalemana tei jantar mantar sokpai kha ang thangi nai chini borok rok bai ke protest khalai tong एक नमूना देश के सभी लोगों के सामने एलईडी के जरिए हम लोग रखने जा रहे हैं सभी देशवासियों को मैं निवेदन करूंगा Honorable Prime Minister, please listen to the voice of Tripura people. Why we the Tripura people came here today from far area.
Nagoka Paipa Samong Ho Mungde Nanda Hoi Asiri Siri Nagoka Paipa Samong Ho Mungde Nanda Nakala Pare Nakala Sibai Damdung Suwai Mani Sibai Damdung Suwai Mani Nakala Pare Nakala Sibai Damdung Suwai Mani Pagi 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 Bayaro Pagi 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 Tana hambai bobagra ayung lokthong di prasa ayung lokthong bobagra longlip Kha kayo norok short video naiman itino norok usaiman khna daily obrok baike protest khai tong ang norok na tai bu phunung nai nai tong yani channel hambai